Le album madoda umqhele nethawula ngangayitshela ukuthi uSpotify uthole ngisho 1,000,000 phela iRasta lasele inkinga kule minyaka leyo 2022 lewugqiba ngempela umsebenzi kakhuzana belinika ipower iRasta lapha ku TikTok laligibela phezulu kakhuzana kulezi nyanga lezi phumile album alalingamgxeki into eyithusa lalingayiboni into wrong ngalokho iRasta futhi namanje alikubona okwrong so le album yagcina kwazile ukuthi iphula ukundlela YouTube sizahlanza no 2,000,000 1.6 million ezinye ingoma ezinye 1.1 yasebenza kakhulu qhale nethawula yabona nje ku Spotify ingoma ezu4 ezasebenza kahle kanzima nakhona tibula igxekwa kodwa abantu bangakhathala bayi kuyibheka abantu yabona nje intshukantshukana ina 1.6 million nje ku Spotify ikhaya lami 1.3 million umuntu onengane 1 million usizo labantu 894k ezinye ke ingoma ke eziko 500 something kanjalo mawuthi uyacabanga le album yaphuma nini futhi ngabe ilow the way eyayicindezelwa ngakhona basebenza abantu isizwe sakwagoqa nabantu nje abayistreamile i-album kakhuzana bayasebenza kakhulu ngoba kwaqala inkinga zokugxeka komsebenzi wakho usuku nosuku kule platform lokuthiwa TikTok eyayisikhandela ukuthi kweyisukhuzana ngomsebenzi wakhe ungazi ukuthi yini le ayiyonile kubani ngokwenzani ngenxa nje ukuthi nje uyaphumelela okuhle kuyamlandela manje sekuzanyela lo munye ipapa naye ukuthi athole something yayenzima kakhulu album hayi right nje yini ayi wrong la kwakekho wrong lutho la qale nethawula istyle asaqhubeka naso namanje ukhuzana so abantu abaqhubeke nje beyostream umsebenzi kakhuzana bengagive up abantu nawo lo mdala usesemnandi bephusha